Hello, 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 mumeze mute? Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza mwese, nizere ko ibihe bikomeje kugenda neza, mwese mumeze neza, kandi abatameze neza mukomeze kwihangana. Nabonye rero abantu benshi bakomeje kugenda bansaba, bambaza ngo ni gute umuntu yaforomata telefone yiwe, kwa kundi telefone iba yuzuye harimo ibintu byinshi, yibaza ngo se ni gute nayiforomata umwanya ukaba waboneka nyine. Hari ukuntu telefone igenda ikuzura ukaba utafotora, utafata akavidewo cyangwa utashyiraho nk'ikindi kintu kugira ngo kijyeho kubera yuko umwanya wa telefone uba warangiye. Rero abantu benshi bagiye bambaza ese ni gute waforomata telefone kugira ngo ibintu bigabanyukeho. Hano rero mbere yuko mbereka ukuntu umuntu yaforomata telefone, ni byiza yuko ubanza gukuraho ibintu byawe by'ingenzi. Urugero ushobora kuba ufiteho nk'amafoto ukayashyira nko kuri imeri, cyangwa se waba udafite imeri amafoto yawe ukaba washyira nko kuri mashini. Ushobora gufata ibintu byawe byari kuri telefone yawe ukaba wabishyira kuri telefone. Mbibutsa yuko iyo umaze kuri mashini, mbibutsa yuko iyo umaze kubishyira kuri mashini ntabwo ukuraho, wenda iyo wakoresha nka bluetooth ntabwo uyikuraho utarakora finishingi kuri mashini. Bivuze ngo ikintu ugomba gukora ni ukuyashyiraho, ariko ukaza kwibuka yuko kugira ngo bibashe kujyaho uba wakoze finishingi kuri mashini. Rero ni byiza yuko ubanza ugakuraho ibintu byawe by'ingenzi, warangiza ukabona guforomata iyo telefone yawe. Ikindi wenda wamenya ni uko ari byiza yuko wabanza ugakuramo simukadi zawe kugira ngo ubone guforomata telefone. Reka turebe noneho ni gute umuntu yaforomata telefone yiwe iyo yuzuye itagikora, rimwe na rimwe konegisiyo zikagenda gahoro kubera telefone. Ese ni gute waforomata telefone? Uraza hano, ushobora kuza hano muri saci ugasacingamo setingi, cyangwa se utasacingamo setingi n'ubundi ukaza muri apurikasiyo zisanzwe kuko naho ibirimo, ukaza hano kuri setingi, ukaza ukamanuka ukaza hano kuri sisitemu. Umaze kuza kuri sisitemu urabona hari utuntu nka tungahe, hari language and input, date and time, power on and off, backup, reset option. Uhita uza hano kuri reset option, warangiza iyo ugiye gukora guforomata telefone yawe uhita uza ku ka kane hano handitse factory reset, niho uhita urisetingira telefone. Urabona yuko ngewe barimo kumbwira ngo low battery na battery sawa, factory setting please charge. Ni ukubera umuriro mukeya urimo, ariko iyo ugeze hano uhita uza hano kuri factory reset, niho n'ubundi uhita ukorera telefone yawe nyine ukayiforomata, warangiza ukaza kuza kuyisubiza ku murongo nyuma. Sasa murakoze cyane, twongere duhure ku kandi k'ubutaha. Ciao ciao.